مهمان نوبتی برنامه گردآفرید خاصیت نصرالدین‌زاده می باشد. خاصیت در شهر باستانی حصار به دنیا آمده است. در سن 5 سالگی وقتی بیبیش او را به تالار مشق تکواندو برد، هیچ کس گمان نمی کرد که این قدم آغاز سفر دراز و پر افتخار خواهد شد. همین طور شعله مهر ورزش در ضمیر خاصیت خردسال فروزان گردید. خاصیت دختری مایدچه بود، بسیار شوخ بود. باباش گفت که بیا همه ورزش بریم. بعد می رفتیم قطعی باباش ایستادیم میگرفتیمش، میبردیمش ورزش. با 2 ساعت می ایستادیم و ورزش میکرد. خاصیت به حد کودکی شوخ بود. همین یک جای ایستادن نمیتونست. همین خاطر ذوق کرده، همین پدر و مادرم کتی مصلحت کرده همین ساحه ورزش انتخاب کردیم برای خاصیت. خاصیت هم نقص قبول کرد. در اونز گرفت استاداش کتی. وقتی که من سن 5 ساله بودم، قریب 6 ساله، من آنقدر خوب گاو زدن نمیتوانستم. وقتی که من میخواستم مشق کنم، چقدر تلویزیون را نگاه میکردم، میدیدم مشق را ذوق میداشتم. چون بعد دیدن بردن من مشق کردم. وقتی ما بازی کنیم میبرامدیم بیرون، خاصیت با پسران فوتبال میکرد و همین بازی های بچگی بسیار میکرد، با ورزش بسیار مشغول میشد. ما او رو با خواهر کلانی هم جمع کرده میآوردیم که ما دختر هستیم، بیا بازی دخترانه کنیم. اما او با ما اعتبار نمیداد و او فقط به مادرم میگفت که اوچه بید مرا به یگان ورزشگاه برید، من به شما نشان میدم که این کار رو میتوانم، قابلیتش رو دارم و از دست من میاد این کار. انسان لحظه هست که سرنوشتش را تغییر می دهد. برای خاصیت همین لحظه روز اولین مشق بود. از همان روز، از همان ضربه نخستین رویای خاصیت شکل گرفت، زیرا ورزش برای او نه تنها شغل بلکه راه زندگیش گردید. پوچوم در میکنه، میگفت بیبی شب پوچوم در میکنه، پوچوی منم سون کن، میگفت بیبی جان. و میکردم با پگه که همون میاد میشد که نمیرفتیم، در 1 هفته 3 روز میبردیم شد نمیرفتیم. مربیش میگفت که شما نگاه کردم میستد که کی میبیا بابام بیبی من از ال برد و آموخته شد. بعد از 2 ماه 3 ماه رفت که آموخته شد. مایده بود، خیلی خورد بود. 5 ساله از باغچه کودکان پدر و مادرم میبردن. وقتی همین کمانوی پشوندند الکی و یا تمرین میکردم، خاصیت که خیلی خورد بود، کمتر دشواری داشت. همین پوچوم در میکند، گفته همین حسیات مایده که بود خوشم گاو زدن نمیتونست. پوچوی ما جیک گفته هم خالی وای میکرد. با همین در 1 هفته 3 بار که میرفتیم، با هم روزی مشقش که میشد نمیرم، میگفتیم گیره میکرد. بعد از مشق آمدن گریه میکرد، پاچه هایم درد میکند، دستم درد میکند. ما او را بعضا وقت میگفتیم که نکن همین کار را، بیا با تو در کار نیست، تو دختر هستی، یگان کسی دیگر رو به خود انتخاب کن. ولی مادرم با ما میگفتن که، با من و خواهرم میگفتن که نکنید این خیال، شما اپاهایش هستید، او را روحیه دهید، چون که شما با خاصیت شما با یکدیگر به مثل قنات می باشد. او را روحیه دهید، او میتواند که با پیش حرکت کند. سالهای اول فعالیت ورزشی او در مکتب ورزشی شهر حصار گذشت. هر روز نو برای او تجربه نو بود. در دل وی میل و خواهش و ترس و هراس با هم برمیخوردند، چون اراده‌اش شکست ناپذیر بود و در ضمیرش نیروی بود که تا حال او را به پیش میبرد. اولین بار مربیش نقص قبول کرد. همین
баҳодур ай ҳамин 5 солагиш то ҳозира мураббиаш баҳодур нағз нигоҳ кача. ҳангоми якум бор ман хосиятро дидам, ман аввал хиёл кардам ки ӯ писар аст, мӯйсари кӯтоҳ дошт. баъд ман пурсидам ки номи ту чӣ? гуфтам гуфт ки хосият. аввал тааҷҷуб кардам ки и писар бошад ё духтар. баъд пурсидам дар он ҷо волидайнаш ки буд, бибиаш пурсидам, гуфтам ки и духтар аст. баъд гуфтам ки сару либоси бачагӣ дошт. баъд гуфтам ки и ояндаш бачаси хеле феълборӣ на, гуфтам насиб бошад варзишгари хуб мешавад. вақте ки имрӯз ба тамрин рафтам, ҳама хиёл мекардам ки ман бачаам, он вақт майда будам, мӯйсарам ранги бачаҳо буд. баъде ки рафтам имрӯз баъд машқмон буд шуд, як духтаракмон гуфт тарафи устодмон ки устод бачаатон анқадр моли боз кашидро омадастай. баъд тренеримон гуфтан ки и бача настай, и духтарай. ҳамҷо ба ҳама фаҳмидан ки ман духтарам. баъд ҳамрӯз хеле изо кашидаги будам. хосият гӯё ки ду зиндагӣ дар зиндагӣ мекунад, ҳам мактабу ҳам дарс, ҳам варзиш. хосият рӯзое мешавад ки ҳам хай таспои баланд дорад. мо ҳам мегем биё хай ҳамин рӯз занг мезанем, нарав ҳамин рӯз. Не, ҳамин як илоҷ карда ҳамун вақту соатда бояд вай дар ҳамун варзишгоҳ бошад, дар ҳамун устодош кати бояд зиндагиш гӯё ки ҳамин ними нисфи дили ҳамин хосият ҳамин соҳаи варзишда пайваст аллакай наметавонад бе варзиш. бо пешрафте бо суръат ва натиҷаҳои назаррас хосият ба ҳайати мунтахаби кишвар роҳ ёфт. аз ин рӯ тӯли 7 сол мешавад ки ба шаҳри душанбе меояд ва дар мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпии рақами 2 аз намуди теквандо ва камонварӣ таҳти роҳбарии мураббиёни соҳибтаҷриба тамрин мекунад. мо пайваста бо тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон тамрин мекардем ва рӯзҳое ки ӯ назди ман меомад, машқҳои кардаро бо такрор карда болои ин ба ӯ вазифа медодем, ӯ боз аз болои худ кор мекард. шаб дарсоша тайёр мекунад, саҳар мехеза, сар накарда дар хона мебурояд, мана саҳни двайба машқша мекунад, медавад кунад, мактаб меравад. ай мактаб мебиёяд, як ним соат дам мегирад, бо либосоша мепӯша, зал меравад. соати 6 бега ай зал, 7-6 ай зал мебиёяд, бо дам мегирад, бо дарсоша тайёр мекунад. ҳамин даррав саросима меша, ҳамин рӯзои хунук шава, ҳамин хиёл мекунад ки нарав мегем, даррав саросима меша, чизоша пӯшидан мегирад. ва ягон рӯзое ки хай рӯзои сард боша, хай нарав хосиятҷон ҳамин рӯз, мо занг зада мегӯм тренерта, як илоҷ карда чашми мадана тофта, то ма ай кор омадана ва як илоҷ карда бояд ай хона равада. яхе рӯзо занг мезанум, медона ки ҳамин хунукай намемона рафтани, гуфта намегира телефонша. ба паша занг мезанум, ё ки бибиша меган аллакай рафт вай. мера ҳамун залашда барвақттар места, анди нарав нагӯем ваяда, вай бояд рава, вай тобистон, зимистон, вайда фарқ надора, бояд вай рава машқаш. масофаи тӯлонӣ аз ҳисор то душанбе хастагӣ ва дардҳои ҷисмонӣ ҳангоми тамринҳо осон набуданд. аммо ҳар бор ки хосият пой ба толор мегузорад, гӯё ҷаҳони дигар оғоз мешавад. ҷаҳоне ки дар он танҳо ӯ ва ҳадафҳои бузургаш ҳастанд. хислате дорад ки ӯ мағлуб шуданро дӯст намедорад ва ҳаракат мекунад ки ҳамавақт ба пеш, чӣ дар варзиш бошад, чӣ дар хонишаш. худам ягон рӯз мегӯм бас хосиятҷон 11 шуди, бояд студент шавӣ, тайёр шавӣ, мебинам ки маъюс мешавад ва бобош мега майлаш он равад. чиқа худша дар варзиш додагия, чиқа варзиша нағз мебинад акун. И хел берун бирояд, беҳуда гардад, ягон қасқати дугона бозӣ кардани, ҳамин вақти ёфтагиш фақат варзиш.
соли дароз ӯ бо пайкори беист исбот кардааст ки натиҷаро танҳо бо меҳнат метавон ба даст овард. аз инҷост ки имрӯз хосият соҳиби дастовардҳои сешумор буда 14 маротиба дар вазнҳои гуногун чемпиони тоҷикистон гардидааст. ҳамчунин ӯ дар мусобиқаҳои самарқанд опен, намангон опен ва андиҷон опен ширкат варзида соҳиби ҷойҳои намоён гардидааст. қати бобош балнисада будам ваш дар душанбе мусобиқа шуд. ҳамзалиш занг зад ки биби хосият гуфта хосият чемпион шуд. ҳамун лаҳза ман ифтихор кардам ки хай навираи ман чемпион шуда. дар дарс қарор доштем мусобиқаи давлатҳои осиё буд, дар ҷумҳурии тоҷикистон шуда буд. хосият ҳамонҷо мо хосиятро хело бо хосият тамрин карда будем. мо ҳар семон ҳаяҷон доштем, мо ба баробари хосият ҳаяҷон доштем ки хосият ҷон мегирад. агар ӯ ҷон намегирифт мо ҳам низ рафтода мешудем. хосиятро ба машқ равон кардем, ба мусобиқа равон кардем. хосият рафта аз биби бобоям дуо гирифту рафт. мо хело ҳаяҷон доштем ки хосият чӣ кор мекунад гуфта. ба мо низ ба мактаб рафтем. вақте дар дарс дар донишгоҳ дар дарс будам, фақат фикрам дар хоҳарам буд ки ӯ чӣ кор мекарда бошад. тез ба сомонаҳои инстаграми канали варзиш медаромадам ё ин ки ба сомонаи инстаграми худаш ва рафиқонаш медаромадам ки шояд аз ӯ ягон хабаре бошад гуфта. баъд ба модарам зуд занг мезадам, оча аз хосият ягон хабар нест гуфта. хело ҳаяҷонам дар ҳамон вақт зиёд буд. баъд аз он устодаш занг зада модарамро табрик кардан ки хосият ғолиб омад ва сазовори ҷои аввал гардид. рӯзи президента буд дар шаҳри душанбе шуд. дар оҷа 24 килода баромад карда гирдам. якум рақиби ман аз хуҷанд буд. ман ӯро тонистам бо холи баланд ғолиб бароям. дуюм рақибам аз Бадахшон буд, ба он ҳам ғолиб омадам ва дар финал бо Душанбе як будам. вақте ки бо Душанбе як галдидам, он рақиби ман хеле пурқувват буд. хеле духтари хуб буд, дар тамринонашон хуб буд. ғолибияте ки ман дадодан, устоди мо мара дар китфашон гирифта гирди майдон давида гирдан. муҳимтарин мусобиқае ки хосият ҳамчун яке аз намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон дар он иштирок намуд, ин чемпионати осиё дар давлати Малайзия дониста мешавад. мусобиқа бо иштироки варзишгарони кишварҳои гуногун доир шуда, сатҳи рақобат дар он хеле баланд буд. дар даври худ хосият бо рақиби таҷрибадор қувваозмоӣ кард. бо вуҷуди омодагии пешакӣ ва риояи қоидаҳои муқарраршуда, ӯ натавонист ба марҳилаи минбаъда роҳ ёбад ва аз идомаи мусобиқа боз монд. ҳатто вақте дар чемпионати осиё ба натиҷаи дилхоҳ нарасид, ин маҳз таҷрибае гардид ки ӯро қавитар кард. чун варзишгар бо шикаст зиндагӣ намекунад, ӯ аз шикаст нерӯ мегирад. вай вақте ки ба Малайзия ба чемпионати осиё рафт, ман фақат дуо додам вай кардам ки ба сари баланд навираи ман баргардад. барои хосият ин як таҷрибаи нағз шуд. умед дорем ки бо аз инда баландтаро мешавад, бо дастҳои баланд кади бармегарданд. аз давлати Малайзия чун ман якум бор барои хали мусобиқаҳо баромада будам, хеле ҳаяҷон зиёд доштам. чӣ хеле ки ман дар Малайзия баромад кардам, чӣ хеле ки ман ҳамон майдонро ҳис кардам, дар дигар мусобиқаҳое ки калона буд баромад карда будам, он қадар ҳис намекардам. дар он ҷо хеле тайёр будам, хеле ба худбоварӣ доштам. якум рақиби ман ки аз Корея буд, хеле духтари пурқувват буд. дар мобайни калонсобон чеҳра онҷо меистод. ман хеле кӯшиши худро кардам, хеле саъй кардам, гапи устоди худро гӯш кардам, ба корам давом додам. натавонистам ғолиб шуда, хеле ноумед шуда будам ки натавонистам парчами давлатамонро бардорам. дар чемпионати осиё дар шаҳри кучинги давлати Малайзия шуда гузашта буд ки хосият сабаб он буд ки ӯ мусобиқаро бой дода нашуд ки ба ҳаяҷон дода шуду ва дар вақти даркорӣ
мураббии худро дуруст гӯш карда натавонист. Ман ҳамчун мураббӣ аз ин тараф дида болои хатогиҳо кор карда ва ин ҳаяҷонро аз ӯ дур карда ва кӯшиш мекунем ки дар мусобиқаҳои оянда ин хатогиҳо дубора такрор нашавад. дар паси ҳар қадами ӯ оилаи меҳрубонаш меистад ки ба ӯ бовар доранд ва дар ҳар ҳолат ӯро дастгирӣ менамоянд. маҳз ҳамин меҳр ба хосият қувваи махсус медиҳад. ҳар пирӯзӣ дар арсаи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ ин на танҳо дастоварди шахсии ӯ, балки ифтихори тамоми хонадон ва кишвар аст. дар мусобиқаҳое мешавад ки хосият мағлуб мешавад, хона меояд ба чашмони гириён, баъзан вақт шарм медорад барои ба хона омадан, барои мо нигоҳ кардан. баъд бобоям ӯро фарёд карда мегӯянд ки бобоям худашон мегӯянд ки варзиш ҳамин гуна аст, як рӯз пойдоди рӯзи дигар мебурӣ. бо бобоам шӯхӣ карда мегӯянд ки инҷо хонаи очад нест, ҳар рӯз ош хӯрӣ, як рӯз шӯрбо мехӯрӣ. гуфта ҳам хеле баланд мекунам, мегӯянд 6 авқотатро хӯру, баъд рафта машқатро кун, дофи дигар натиҷа нишон деҳ. ба гиря кардани ту чизе намешавад. дастгирии волидайни хосият хеле хуб аст. онҳо ӯро ҳаматарафа дастгирӣ мекунанд. дастгириашон ба он дараҷа аст ки то ҳатто ҳар вақте ки мо ба ҷои мусобиқа равем, ҳар лаҳза аз ӯ тамос гирифта аз ӯ хабар мегиранд ки ӯ чӣ ҳол дорад. риояи хӯрокша то ҳатто ба ӯ нигоҳ мекунанд, ба назар мегиранд ва болои ин ҳам онҳо баробарди ҳамин чӣ хӯроке ки хосият мехӯрад, волидайнаш ҳам ҳамин мекунанд ки барои дастгирӣ дили ҳамин духтар намонад. гуфта баробарди ҳамин ҳам кӯшиш мекунанд ки декша ҷудо мекунанд, ҳамин хӯроки ҳамин ҷудо карда мемонанд ки нигоҳбиниш алоҳидая ин. خودم خوراکش تیار میکنم، میمونم، میخورد، میگم همین قیمه میخوری بچه هم و میگیم که برای وزنش و خودش موافق شود. با اون که در ورزش موفق شدن وقتی زیادی را طلب میکند، خاصیت خواندن را نیز در جای اول میگذارد. او خواننده فعال صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی یکم شهر حصار است و آرزو دارد که در آینده نه تنها ورزشکار بلکه متخصص باسواد شود. وقتی که خاصیت در صنف 7 تحصیل میکرد، این صنف را به من رهبری صنف دادن. از همون سال میدانم که همین دخترک قابلیت خوب دارد، قابلیت ورزشی خوب دارد. من باوری داشتم که همین دختر یک نتیجه خوبی نشان میدهد. چی در درس ها، چی در درس تربیت جسمانی، چی درس های غیر از درس، یعنی کارهای جمعیتی بسیار فعال است دخترک. هم از جهت ورزش، هم از جهت خواندن، هم از جهت رفتارش بسیار فعال دختر است. تمنا دارم که همین دخترک در آینده قوای بلند سزاوار گردد، جایزه‌دار بازی‌های المپیک گردد. خاصیت یکی از آن دختران جسور است که با اراده قوی و مهنت شبانه روزی راه ورزش را انتخاب نمود. امروز خاصیت با سر بلند به آینده می نگرد، زیرا ناکامی برای او پایان نیست بلکه آغاز مرحله نو رشد می باشد. او دختری مهنت دوست و متین است که هدفها را تنها با غیرت، صبر و اراده استوار به دست آورده است.